Welcome again n'ubundi kuri Indatwa TV. Twageze mu mwanya w'ikiganiro cyacu, ikiganiro gikundwa n'abantu benshi cyitwa Unguka Ubumenyi. Ni ikiganiro rero tukugezaho umunsi ku wundi, aho tugenda tugucukumburira ibintu bigiye bitandukanye, byiganjemo ibintu abantu baba bagiye bafitiye amatsiko, ndetse n'ibyo abantu baba baragiye badusaba ngo tuzabaganirireho rero hano mu kiganiro cya Indatwa TV. Ikiganiro Unguka Ubumenyi ugezwaho nanjye Jesiro nkuko bisanzwe. Mbere yuko rero mbabwira ikintu tugiye kugenda tuganiraho kuri Indatwa TV, reka mbanze mpikaze abantu batwumvira hirya no hino hagiye hatandukanye, baba bahereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abahereye mu bihugu duturanye, abahereye mu gihugu cya Tanzania, Kongo ndetse na Uganda, ntibagiwe n'abaherereye muri Kenya n'u Burundi. Mbaye ikaze rero mwese muherereye hirya no hino muri Afrika ndetse n'abaherereye ku mugabane w'u Burayi, abari muri Amerika ndetse na Asia na Australia, mwese mbahaye ikaze kandi sinshidikanya ko mutwumvirayo muri benshi. Kugira rero ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, ibiganiro by'ubwenge wumva kuri Indatwa TV utakumva ahandi hariho hose, nta kindi usabwa uretse kureba munsi y'iyi video, ukareba ahantu handitse ijambo subscribe ugakandaho, warangiza ugahita ubona inzogera ku ruhande rw'iryo jambo nayo ugakandaho, ubundi tukazajya twibanira mu biganiro byose ndetse n'amakuru ya hano kuri Indatwa TV umunsi kundi, rero isaha ku isaha, umunota ku munota. Wakibaza rero ngo uyu munsi tugiye kugenda tuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu abantu benshi bagenda bibaza bafitiye amatsiko, by'umwihariko Abanyarwanda. Ari na mpamvu umukunzi wacu yatwandikiye akatubaza ati mwazadusobanurira ibyiciro n'ibirango by'amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse anadusaba kuzamubwira uko aya mapeti agenda arutana. Nkuko rero abakunzi bacu aribo dukorera, twarageraho turacukumbura tubashakira ibirango ndetse n'amapeti ukagenda rutana rero mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda. Muri iyi nkuru rero ya Indatwa TV muramenya ibisobanuro by'amapeti duhereye ku ipeti rito dufite mu gisirikare cy'u Rwanda tugeze ku ipeti rinini. Ubundi busanzwe amapeti y'ibisirikare bitandukanye ku isi usanga bagiye ahura, ariko hakabaho umwihariko ku bijyanye n'ibirango bimwe na bimwe, cyane ko nko mu Rwanda usanga hari abasirikare bakuru bafite amapeti ariho ikirango cy'igihugu. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda, ariko tuyakubiye mu byiciro bitandukanye. Ubusanzwe ibyiciro bikuru by'amapeti y'ingabo z'u Rwanda ni bibiri, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kibamo ibyiciro bito bito. Ibyo byiciro binini rero mbabwiye ni icy'abasirikare bo mu rwego rwa ofisiye cyangwa se officers, ndetse n'icyiciro cy'abatari mu rwego rw'aba ofisiye. Mu cyiciro cy'abasirikare batari aba ofisiye, amapeti yabo bagaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe abofisiye bo amapeti yabo abagaragara mu buso bw'icyatsi cy'ibara rya gisirikare bakunda kwita verte militaire. Reka rero twihuse duhite duhera ku cyiciro cya mbere. Ikiro kikaba ari icyiciro cy'abasirikare bato, maze tureba amapeti n'ibirango byabo. Ubusanzwe abasirikare bato ari nabo mu rwego rwa mbere, haba harimo ipeti rya mbere abasirikare bato baheraho, ariko abafite iri peti nta kirango cy'ipeti ryabo kibaho, ahubwo bahabwa izina rya private hakongerwaho izina ryabo. Irindi peti ribarizwa mu basirikare bato ni irya kaporari cyangwa se koporo, rigaragazwa n'ikirango cy'inyuguti ebyiri za V. Reka turebe noneho icyiciro cya kabiri. Ikiro kikaba ari icyiciro cy'abitwa sous-officier. Icyiciro cy'abasirikare bitwa mu rurimi rw'igifaransa ba sous-officier gitangirira ku musirikare ufite ipeti rya sergeant, iri rikagaragazwa n'ikirango cy'inyuguti eshatu za V. Ipeti rikurikiraho ni rya staff sergeant, rigaragazwa n'ikirango kimeze nk'icy'ipeti rya sergeant, ariko kikiyongeraho akarongo gafite ishusho nk'iy'umwashi kajya hejuru. Nyuma y'iri peti hakurikiraho ipeti rya sergeant major. Umusirikare urifite akaba yambara ikirango kirimo akarongo gasa n'agatambitse. Nyuma y'uyu rero haza ufite ipeti rya warrant officer wa kabiri, uyu akaba agaragazwa n'ikirango cy'uturongo tubiri dutambitse, hanyuma agakurikirwa n'ufite ikirango cy'uturongo dutatu dutambitse, uyu akaba yitwa warrant officer wa mbere.
Iracyari Indatwa TV mu gikomeje gukurikira, turi mu kiganiro unguka ubumenyi, aho turi kugenda tureba ibirango ndetse n'amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko abakunzi bacu rero bagiye babidusaba. Aracyari umuhungu wanyu JC mukiri kumwe muri kino kiganiro muri Indatwa TV. Reka twigire ku cyiciro cya gatatu rero. Iki kikaba ari icyiciro cya junior officers cyangwa se abofisiye bato. Iyo ugeze muri iki cyiciro uba watangiye kujya mu basirikare bo mu rwego rwa ofisiye. Uretse kuba umusirikare ugeze muri uru rwego, ahita atangira kwambara amapeti ari mu birango biri mu buso bw'ibara ry'icyatsi cya gisirikare. Anatangira kwambara amapeti ye ku mpande zombi, urw'iburyo n'urw'ibumoso, bivuga ko ibyaba yambaye ku rutugu rumwe bigaragara no ku rundi rutugu, mu gihe abatari aba ofisiye bo bambara amapeti yabo ku ruhande rumwe gusa, uretse sergeant major, warrant officer wa kabiri ndetse na warrant officer wa mbere. Ibirango by'amapeti y'abasirikare bo kuri uru rwego byose rero bigaragara mu nyenyeri arizo mu rwego rwa mbere, kuko hari izindi nyenyeri zo mu rwego rwo hejuru tuza kubona rero muri kino kiganiro cya Indatwa TV. Ipeti rya mbere mu ofisiye bato junior officers rero ni second lieutenant, rikaba rirangwa n'inyenyeri imwe gusa. Iri peti rikurikirwa n'irya lieutenant rirangwa n'inyenyeri ebyiri, hanyuma irya gatatu rikaba kapiteni rirangwa n'inyenyeri eshatu. Twagiro mu cyiciro cya kane, iki cyitwa senior officers cyangwa se abofisiye bakuru. Umusirikare ugeze mu cyiciro cy'abofisiye bakuru rero ahita atangira kubona ipeti ririmo ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu. Iki cyiciro kandi nacyo kibamo ibirango by'inyenyeri ariko nazo zo ku rwego rwa mbere nk'izo twabonye mu bofisiye batoya. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro ni ipeti rya majoro rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego. Iri peti rikurikirwa n'irya lieutenant colonel rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu cyongerwaho inyenyeri imwe. Ipeti rero rikurikiraho ari naryo rikuru muri iki cyiciro ni ipeti rya colonel rirangwa n'ikirango cy'ikirangantego hamwe n'inyenyeri ebyiri. Guhera ku ipeti rya colonel abasirikare batangira kwambara n'ibindi birango by'ibara ry'umutuku bakunda no kwita ibirokoroko, ariko ibisa amapeti ndetse binambarwa ku makora y'ishati aho kuba ku rutugu. Reka nkwibutse rero ko kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Indatwa TV, by'umwihariko kino kiganiro unguka ubumenyi, ari uko wareba munsi y'iyi video ukareba hano handitse jambo subscribe, warangiza ugakandaho, ariko uhita ubona akantu kameze nk'inzogera iruhande rw'iryo jambo nako ugakandaho, kugira ngo uzajye urubona notification cyangwa se imenyesha ryose ry'ikintu dushyizeho hano kuri Indatwa TV. Reka noneho rero turebe icyiciro cya gatanu. Iki kikaba ari icyiciro cyitwa general officers cyangwa se aba generali. Umusirikare ugeze mu cyiciro cy'aba generali rero abageze mu cyiciro gikomeye cyane mu gisirikare. Muri iki cyiciro amapeti arangwa n'ibirango bitandukanye n'ibyo mu bindi byiciro byose twabonye haruguru. Inyenyeri z'abasirikare bari muri iki cyiciro ziba zihariye rero, zishashagirana kandi zitandukanye n'izo ku rwego rwa mbere twabonye haruguru. Ipeti rito mu cyiciro cy'aba generali ni irya brigadier generali rirangwa n'ikirangantego n'inyenyeri imwe ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri peti rikurikirwa n'irya generali major cyangwa se major general, uba yambaye ipeti ririho ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri ebyiri ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri naryo rikurikirwa n'irya lieutenant general, umusirikare ufite iri peti akaba yambara ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri eshatu ndetse n'ishusho y'intwaro. Ipeti rya nyuma muri iki cyiciro ni ipeti rya generali rero, bamwe banakunda kwita full general. Iri rikaba rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri enye ndetse n'ishusho y'intwaro. Aya rero niyo mapeti tugira mu gisirikare cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko icyo nabasha kubabwira muri rusange nuko ipeti rya general atari ryo rya nyuma mu gisirikare, ahubwo ipeti rikuru mu gisirikare kuruta yandi ku isi yose
ni peti rya marishari. Iri rero rikaba rihabwa umuntu wagiye ukora ibikorwa bitandukanye mu gisirikare ariko yaramaze kugera kuri furu general, hanyuma imyitwarire ye kazatuma bamuha rino peti. Gusa hari abaperezida bagiye bamenywaho kwiha rino peti rya marishari, harimo witwa Mobutu Sese Seko ndetse n'abandi nka Idi Amin Dada wo mu gihugu cya Uganda. Ikiro cyari ikiganiro cya Indatwa TV, ikiganiro unguka ubumenyi twakugezagaho kubijyanye n'amapeti aranga igisirikare cy'u Rwanda. Twagiye kandi tubasobanurira ibirango biranga aya mapeti ndetse tubagezaho n'ukagenda kurikirana, duhereye ku rya mbere rya private tugarukira ku ipeti rya nyuma ryo furu general cyangwa se generali wuzuye. Indatwa TV rero irabashimiye mwese, mugira amahoro n'ubugingo.